ukufika abantu baNkulunkulu bazohlala phansi bakulalele. Ngampela-ke ukungalala usasisinda kuze kube manje. Mina sengiyohlala nesinyalo ngifoti ngishumayela kodwa ngisasaba ukushumayela. Bathiwa ngishumayela nje ngisenkingeni nje ubaba uNkulunkulu wami ubeke empilweni yomuntu abanomshumayelisi. Ngiyakholisana ipulpiti. Ubaba uMtshweni uhambe emhlabeni eneminyaka 86. Esaba ukushumayela. Uthi mayisezobizwa ipulpiti athi mama ngisayendlini encane. Athi khona nje namanzi amancane ukushumayela uthi tho akuphumi lutho. Uva ipulpiti. Kanti uma ingasakwenzi leyo nto ngokwazi ukuthi ungaphandle komuzi. Uma ingasakwenzi nje into yokuthi ulesayo ngikushayisa ngomvalo ngokwazi ukuthi ungaphandle komusa uyihambela kweyinto nje singazi ukuthi uyilande ngokuphi. Ipulpiti kufanele kwesabise umsebenzi womunye umuntu lona wafutshiswa lapho. Ngiyona into esiyithatha kancane leyo. Ngiyabonga-ke uNkulunkulu ukuthi kubuye phakathi kwenu. Usithole uzwile ukuthi isikhathi sesihambile manje awusaphanga ngesikhathi ukuthi ngithathe isikhathi esingakanani. Amen. Ekuhambeni lana noNkulunkulu bazalwane sengiyashumayela. Ekuhambeni lana noNkulunkulu wolunye uhambo. Ekuhambeni noNkulunkulu ukukhonza kodwa okunye ukuhamba noNkulunkulu. Okunye ukusindiswa nakho kuyileveli enhle yokuqala kodwa okunye umusuhamba noNkulunkulu. Ukulangazela ukuthi ngathi ngafika la sengihamba khona ngithi mina babalungu ngiyafisa ukuthi ngihambe noNkulunkulu azangithembe. Ngifisa ukuhamba naye aze uNkulunkulu angethembe. Agarante ngami uNkulunkulu ukuthi yena uNkulunkulu usiyangithemba. Angihlupha lento bakusimelane ngayikhuluma lapho Temple of Faith kwaBishop Thwala ukuthi kwenziwa yini ukuthi besebizwa ngokuthi uNkulunkulu kaAbraham. Bekhona abanye abantu abalandelayo. Wangabe saba yini uNkulunkulu wabo? Kwenziwa yini uma sizomthopha simthophe uAbrahama noIsaka? Kanti manje akasaveli umuntu akasaveli noma eAfrika nje noma emlazi umuntu ongathenjwa uNkulunkulu aze uNkulunkulu athathe igama lakhe alibeke kuloyo muntu athi uma esintroduce uNkulunkulu to the next generation athi mina ngiuNkulunkulu ayihlo umalunga. Yini kanti uNkulunkulu angasabi ngokwami ngihalela ukuthi uNkulunkulu abe ngokwami nami uma bethiwa babhali bayaqhubeka bayabhala babhale phela ukuthi uNkulunkulu wahamba nentombazana yakwaZulu eSholo. uNkulunkulu uyahamba nabantu abe uNkulunkulu wakhe loyo muntu loyo abe uNkulunkulu wakhe abeke igama lakhe kimi uNkulunkulu. iBhayibheli lithi ukwahamba noNkulunkulu lithiwa angazi ukuthi babeyisiwula abantu bakaNkulunkulu kodwa iBhayibheli lithi uEnoch at the age of 65 ngoba kade ehambela uhambo lukaNkulunkulu kodwa lithi at the age of 65 waluhambo noNkulunkulu. Lapho-ke lithi iBhayibheli wahamba naye waze waphela uEnoch. Ngingawuzwa amen kuleyo mkhwanishi. Lalela uNkulunkulu kufanele akuqede ma ukuthi usohambeni naye. Kufanele uNkulunkulu aqedwe ngoba iBhayibheli lithi wahamba naye bese lithi iBhayibheli kodwa-ke uEnoch wayengekho. Hawu kwenzakala nalithi iBhayibheli ngenxa yokuthi uNkulunkulu
ebhayibhelini angafiki uNoki kodwa ufike uNkulunkulu ngoba lithi ibhayibheli uNoki yena wayengasekho ngoba wathathwa uNkulunkulu. Ngizokhuluma ngaleyo nto ngicela ukubona abantu abangivumelayo bathi kulungile ukukhuluma ngayo. Ngizokhuluma ngaleyo nto lento yokuhamba noNkulunkulu. Uyazi ukuthi uma abantu behamba nje beganene bayayenza into yokuthi bagcine sebefana kodwa babe iy'nkonzo ezehlukeneyo noma babo abahlangene kodwa bagcina sebefana. Kuyenzeka bagcina sebefana nangokucabanga athi lo mnye mayicabanga into engakayishathi becathi awubeleni kanjani yazi leyo nto bengiyicabanga yini uhambo ukuthi basohambeni ma behamba besondelana abantu uma ngiyintombazana kwakukhona amadoda ayithanda uNkulunkulu angapha ebangeni akwamagubane isibongo ngabefundisi basekuthela babe bezimpunge emakhanda be-light complexion bathi ma beshumayela basindiswa indoda yakwacele yanamathela kubo bagcina sekungazi ukuthi bangamatribulu uba ucele waphuma kwacele wabokwamagubane edla impilo yoba kumagubane washintshiwe ubacele seqale ukuthi manje eyingabacele iy'nwele zishintshwa yini bese zifana nezalaba ngoba siyazi ukuthi abakwamagubane iy'nwele zabo zimhlophe. Kanti ngabuza mina ebuntombazaneni bami ukuthi kwenziwa yini baba ukuthi ubacele afane nani wathi umoya wethu manje umoya womuntu ugcina usufana naloyo muntu loyo. Ayikho into ukudlumoya kaNkulunkulu kodwa ungafani naye. Ayikho into ukuthi ngihamba naye kodwa ungafani na usitshela phenduka sibone ushintsha ukuthi nangu lokhu eshintsha phambi kwethu nange lokhu eshintsha phambi kwethu. Ohambeni noNkulunkulu bazalwane kwisigaba esinye sokusindiswa mhlawumbe uma isikhathi sivumela singakhuluma ngalokho nayo yenye inkazimulo ekususa kwelinye izwe ikise kwelinye izwe. Kodwa uma senihamba naye senisohambeni naye uNkulunkulu that is another level. Enye into eyenza enye into umuntu wenzeka enye into. Umpostoli uthi umpostoli waseThasu uPawulu kanjalo-ke umuntu ekuKristu umuntu akayenziwa izinto ey'ningi la. Umuntu nje usukile ebantwini waya
eKhakwazulu sibaningi bambondelana kukodwa odwa lapha bangiyeke ngale ngedothi bathi asicabangi silungile nje siphithele lapha sisodwa akekho nje umuntu ongalala nomuntu kaNkulunkulu kufanele kuba inkinga ukuthi mina kuba inkinga mina kuba Mtshweni wayivusa ebusuku athi kanti wena unjani okunjani lokhu kwakho ukukholwa ongakutholayo kithi yini babathi ngiyahlupha bangizambona ngathi ngiyakholwa yonke le minyaka leyo angikwazi ukuhamba noNkulunkulu ngibe ordinary ngibe normal sikhulume ngaleyo umfundele eBhayibhelini sabasana bese sikhuluma ngifuna ukushiya abantu abathi ngiyayibona le level yami yesindisi kodwa sengiyayihalela le yokuhamba noNkulunkulu ngoba leyo isanada level ngokufanele umfika kuleyo okay sizwe ake uvule incwadi kaSamuel wesibili chapter 5 verse 17 chapter 5 2 Samuel verse 17 lapho amaFilisti esezwile ukuthi bagcobile uDavide ukuba abe inkosi kwaIsrayeli onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide wakuzwa wehlela enqabeni cela ungiphindele futhi lapho amaFilisti esezwile ukuthi bagcobile uDavide ukuba abe inkosi kwaIsrayeli onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide wakuzwa wehlela enqabeni ngicela ungifundele futhi lasithini lapho amaFilisti esezwile ukuthi bagcobile uDavide ukuba abe inkosi kwaIsrayeli onke amaFilisti enyuka ukumfuna uDavide wakuzwa wehlela enqabeni Pastor Manuel ngicela ukuthandaza abongosiselizwe Baba egameni likaJesu uNkulunkulu namandla yisewenkosi wethu uJesu Baba siyabonga Nkosi izwi lakhe emini ngegama likaJesu Kristu ophilayo khuluma Nkosi ngayo incekukazi yakho vula inhliziyo yethu uvula ingqondo yethu Baba sizwe silalele izwi lakho ngokukholwa egameni likaJesu Kristu ophilayo amen lithi iBhayibheli lapho amaFilisti esezwile esenze njani ukuthi uDavide wenziweni esezwile ukuthi uDavide wenziweni enze njani asuka amfuna uDavide wena khona into ongayazi eyenza ukuthi ubalise ngezimpi ohlangana nazo kanti kunezwe ezwileyo ukuthi wena uNkulunkulu ukugcobile lento yokugcotshwa uNkulunkulu i-attracta yonke into ukugcotshwa uNkulunkulu
isimemezelo esikuqhatha ne-universe. Awukalenzi ukuthi uNkulunkulu senza i-declaration ekuqhatha wena with the whole universe. Cause into enganakiwe njengawe uma uNkulunkulu ebeka kuyo umunwe wakhe, the whole universe kufanele iphenduke ibuke ukuthi yini le enakwe uNkulunkulu kuleli yakhona. Angithi awakabi right, awukalezwa. Kubeke neziphi ezintsha ngokwama-levels bazalwane, ngokusindiswa nje wamukela uJesu uzoqala u-experience izinto ezintsha, ngoba khona into okufanele izokulunguza isinqumo osenzileyo. So kwamukela uJesu ma udlula lapho usiwa emanzini, that is another level. Kunezinto ezintsha ezizobingelela zithi sabona njani uyicabangile ilento oyenzayo. Ma uqhubeka kuthiwa nawe usebhabhadiswe ngamandla kamoya oyingcwele, leyo nto idonsa eminye imikhathi ukuthi ize izobulisa ukuthi ucabanga ukuthi uyini. Kodwa mawedlula lapho uqala uhambo noNkulunkulu, uqala ingomo. It's when the war iqala, ngoba wena uqala uhambo noNkulunkulu. Uthi uPaul uTimotheo ngakudelela njalo ukuthi wabe wisakha ama-elderly. Mangabhala incwadi lapho ngakhipha incwadi enkulu kabi ukuthi wayithini uyise kuye, ukuthi wayithatha kancane lento esayenza kuye, ukuthi selula izandla sayibeka phezu kwekhanda lakho. Kunemihlaba ezolwa nawe, ilwe izandla ezabekwayo ukuthi who are you, ngobani laba abalulele izandla zakho bayibeka phezu kwakho. Wayithatha kancane leyo nto. Kusho uPaul utshela uTimotheo ukuthi ohambeni lwakho muhamba noNkulunkulu okwazi ukuthi uyobuya ulwiziphi engezona zakho, ulwiselo ukuthi thina sabekizana. Mangihlangana neziphi khona izinto engithi ayihamba mlento ayizile yini, lento izibaba omzalayo efunile, lento ingangamadoda ingilingani lento angikwazi ukulwimpi enkulu kangaka. Kodwa ngiyazi ukuthi ubudlelwane bami nendoda yangizala ngevangeli bungangikhatha namanye amazwe emimoya, ngithole ngisey'mpini ezimbi ngenxa yokuthi nginobudlelwane nekhehla engizalayo. Awukalezwa njalo nayo lento yokukhonza ukuthi uyasubmitha, uyakhonza, lento yokuthi umpostoli mema ngaphambili abize igama lakho athi uyabonga kusibanibani.
was mentioned by your father. Kodwa usacabanga ukuthi kuyafana. Ayikho into efanayo. Kanti ngubani ngane kade u-MC? Ngithi abheke uphosolo ukhathi ingane nezimo. Hey. Ngisho mlalela ku-MC. Ngoba njengoba ilokuhlokoloza imikhathi, ihlabelele ihlokoloza imikhathi, mayiphuma la iyobhekana nezinye izinto. Bese bangalibika abantu abayithandazelayo lengane. Ngoba njengoba ilokhu imemeza ikhona ihlokoloza izulu, ihlokoloza izulu. Bese umuntu yena-ke pastor avele abe excited ukuthi hawu ngifakwa kwi-program, ngizobe ngiyi-program director. Angazi ukuthi usaka kwakuyisati yena. Mayiziphi iphuma ziyoza kuye ngoba uhlokoloza imibuso. Ngithi pastor ngiyayibuza njengoba ngihlela phansi mayilokhu ihlabelela ngithi ayazi ukuthi njengoba ihlabelela idonsa imali yasezulwini, idonsa imali yasezulwini, idonsela kuyo, ingena kuyo, izipesi zakuyo azizile kuyo, zize kulezi nkanyezi eyibanika emzimbeni wayo. Akathi idonsi angakezwa isifazane. Ngithi ey'nganeni zami khululekani bantabami, sengaqhatheka nani futhi nyothelwa ngachaphazela. Ngithi into yokuthi uma ungena kuma-social media, if you go to YouTube, this is Bishop A.N Mtshweni. Uma uya ku-TikTok, Bishop A.N Mtshweni, bawuthi ubuka ama-followers, ucabanga ukuthi wena into ukuthi i-excite leyo. Yiphi lena ngikhathiwe lana? Ma uya kuwena ucabanga ukuthi ku-right. Akukho right, sengiwumnikelo, ngiwuhlatshelo, ngineziphi. Engikuthi u-Ayubu. Cabanga ukuthi ubani wena, cabanga ukuthi ubani. Cabanga ukuthi ubani. Babonke abantu bezothi siyamfuna, ushumayela kuphi? Uphuma Mtshweni siyamfuna, utholakala kanjani, siyamthola kuphi? Ucabanga ukuthi into yokudlala leyo idlale. Mazibuya mfundisi, zishaya enyameni izinto zakhona, zishaya enyameni, zishaya egazini, zidla umzimba. Bese kufuneka ngicabanga ukuthi ngibulawa yini manje. Okay, nayo le yokuthi umfundisi walo uyangibiza futhi akhe nale iyangikhatha ukuthi ngiyaqhubeka ngikuduza amadolobha kakhulu, ngisuke eCape Town sengiseThekwini, ngingena kuma-city ngibambe imayikhi ngimemezela izwi likaNkulunkulu. Yonke into esukuma isukuma ifunana nawe ukuthi kanti ubani lo muntu wesifazane. Mangishumayela ngihlokoma ngima ngeenyawo, niyangikhatha mina. Niyakwazi ukuyezwa lento engishoyo bazalwane phakathi kwenu. Lapho ama-Philistine esezwile enzenjani bazalwane?
zimlande kwaze kwavuka uAbsalom amathupha akhe waqhamba hayi bazalwane angazi ukuthi uzokwenza njani ukuthi nizwe kodwa ukukhethwa uNkulunkulu mase ngikhoka ngiyamsebenzini wakhe nami ngishoshe ngoJeremiya ngithi wangiyeka ngayengene Thixo wangehlula uNkulunkulu ngoba wena unamandla kunami sengiyakhona-ke Nkosi wabuthathu baba kwethu lwadla mina kodwa lento yokukhetha ngihambe inani masekishini lalelani basalwane akayibakazange uJoseph Apostle ayinvite into yokuba he didn't pray ukuthi ngifuna mina balale mina ngiphuphe akazange kodwa lento yafika ayifika ngemkhaya sana osana leta uwe ngizokhatha nabantu wavuka with excitement ngoba abafana hey class yazi ukupenda time ukungathi nje sibopha ithuko sotshani besibopha sisonke sase silisa ithuko ngendlela ayibiswa ngayo ezenu saseziyawa zonke esamsamo yemkhathi oh okay siyamesa siyawe zethu okay wakathi sasa siyamesa isithuko ezethu siyawe siwaphambi kwesabo akayinvayithanga leyo nto sebefashe yaxolisa bethi xoxa iphupho bengayazi neminingi yalo bengixoxela nje ukuthi njengoba silele nikhona ilekhi ekubona abakhona bathi lokhu kudla kulinile kodwa kuqondene nathi ngoba lena kufanele ikwenze wazi ukuthi yini ekhathalele nje emsebenzini awenzanga lutho yilento phezu kwakho abanye abantu babathi uma wena uphakathi ethi nawungafuni ukuba bathi wabaleka hlali phezu kwakho ayikho nomani uthulana amaphupho wamyeki uyaphupha futhi uyafuna ukuthi ningaxobanike njalo nami futhi kodwa ngifuna unixoxele iphupho namhlanje bekuyizona ithuba bekuyizinkanyezi sabonakala mlazi bekuyizona ithuba ngoba pastor uhambo noNkulunkulu uhambo luyasipha alwethu yebo uhambo luyasipha luyanyuka luyasipha luyanyukela doesn't matter ungacabangi futhi ukuthi unendaba uNkulunkulu ukuthi kwenzekani kuwe beka uzwa akanandaba sithanda sabo uNkulunkulu ngitshela udade wakhe omncane ngithi yeka lento yokubalisa ngokugula nokugulelwa focus kulela Thixo ngoba akanandaba nalento yakho abakangizwa uma senihamba ulokhu usondelana naye uyakuthemba uNkulunkulu uyithintile lento bishop ebusuku ma esebethemba uyosindisa abanye abantu la emkhuhlaneni akhe wena
ngempela iguquko hawo ilezi saphawu athi besifika kubazalwane angasho ukuthi lezi zipheko zizophela asikathi izipheko zesikhathi samanje Yeah.
uzibeka nami mina sengaphilela ukuprotect ukuthi agcine icebo ukuze uma yena efuna ukuvikela icebo lakhe mina ngithwala kuvikelekile. Mina kufanele ngilahlekelwe yiyo yonke into ngibambe icebo likaNkulunkulu so that uNkulunkulu mayifuna ukuliprotecta ngoba ngeke aliyeke lona mayifuna ukuliprotecta lona lina automatically ayongibona ngiphumelela phesheya bathi uphumele kanjani laphaya angiphumelanga mina kuphumele icebo eka ukuthi icebo likini. Ngiyeka basalwane wena okwakho namathelana naye unganamathelani naye for you but for him. So unamathelana naye ngenxa yakhe yena lalela Joseph sesekiphithi bafabo ufika iphehla manje sicingela ukudla kuthiwa dupithe khona ukudla umuntu wecebo uqoqile ukudla athamanzi inkosi ethenza let's go. Mina ngifuna ukuqeda ngale ethi mama Philiste sezwini. Mina ngifuna kwazi ukuthi sekuzwakele ukuthi wena uyakhonza. Ngifuna nje lokho uyazi. Ithike sizela. Mama fwabo sebefika okwesibili ebese ivethu uJoseph. Umama fwabo bekhala uthi Joseph angakhala. Kwakuyimina anizwanga kungasho wena nje kwakuyimina lento kuhamba noNkulunkulu ifuna ukhule ube very mature ungafuni futhi ukuthi abantu behambe bexolisa ngoba lento yakho ukuthi ufuna abantu belokhu bezoxolisa wena lento izokwenza zithi kuye wena ofanelweyo umuntu angakezwa yithi wayithola mahalo uJesu yana ufuna ungitshela ukuthi hayi uNkulunkulu wamthanda nje uJesu wavele wathi akadunyiswe abe mkhulu kunabo bonke wayithola mahalo bafowethu umtshelani akazange uJesu yana ayikhokhele negazi leyanto uJesu wahlutshulwa igarment yobukhosi wehlisa emhlabeni naked ezokuthenga ubukhosi ebukhokhela ngegazi lakhe yazi ukuthi ngeke nizwe lonke lento yokuthi lithi iBhayibheli mfundisi ukuze amadolo
nabasemhlabeni phansi nawe abasemhlabeni ngaphansi kwamanzi ade kuqa lawo madomo akuqa kuJesu yedwa bese kuthi izilimi zonke zomhlaba zivume zithi uJesu Kristu uyinkosi ihlanganiswa iphenduke inikezwe igama kuthiwa igama layo udumo kuNkulunkulu bayikhokhela uJesu leyo bayikhokhela uJesu leyo wena ungaveli nje cabanga lalelani bazalwane ezulwini uzongena kodwa abanye abantu ezulwini bawubebe normally and ordinary phakathi ezulwini naseyilezi elithi iBhayibheli ziningi ezulwini abanye abantu umfundisi khona ezulwini bohlala basilethina othuli abanye abantu behlala kuma-triple story kuzoya ngohambo abanye abantu mfundisi bazoyihlalela nje emkhukhwini khona ezulwini kodwa kube yikhukhunyana nje it's just that uvumelekile ukuba sezulwini ngoba wamamukela uJesu kodwa abanye abantu haleluya abanye abantu nangiyimezwa phela becabanga ukuthi bawuhlala noPawulu inama-grade leyanto inama-klasi ushuthi njengoba uJesu wathi kwabazelwa besifazane akekho njengoJohane wena uyokwazi ukuhlala next to Johane wena nje uyafefeza nje sine ukuthi ayisiyaphakathi ezulwini uyakhona uJohane nje uyokuzwa ngendaba ukuthi uhlalaphi nezulu ungakwazi ukubona ngoba uJohane wanqunywa ikhanda bese wena uyimatanise noPetro bangandelwa basingelwa ngenxa yevangeli ubusuthiwe nawe kaba ukuthi ezulwini sesontweni lakini egospel lapho fike kuthiwa amadoda ngapho mama ngapho bayicabanga leyo nto leyo isebenza kanjalo lento sesingena lapho kuthiwa bokoma ngamabhashi ngapha bokoma babuye ayikho leyo nto ezulwini uzathi inkolo yayo leyakuyanga ama-license yangama-grade leyakuyanga ukuthi wasebenza kangakanani lithi iBhayibheli akusesiwa bathi noma sebefa basele enkosini ngoba imisebenzi yabo iyobenza njani iyobalandela wena uhamba ungengwa 1 2 3 usundubile suyakile ukasuloma mfundisi sekuthunyelwa ama-elda yomncenga ngoba ukuthi uzohlala nathi kodwa bawucabanga ukuthi hayi yohlala noma Mtshweni kanjani amasosha daba bembamba phezu umfundisi embamba emqakathisa embambeni kombulala mayifika emkhombisa umuthi azongibethela ukuthi ngibetheleni madoda kodwa ngiyacela ngicela ukusabhitha endodeni yasezulwini noma
awisiboshwa sombuso esikhule singakwazi unyakaza manyakaza ushishiliza namakhetha abo abophizana nenyawo umkhumbi yacetuka uphuzwa iziphepho bese umshana nje laba abantu abavele bayeka uNkulunkulu bamyekisa ukuthi irayisi alikho Let us go.
mina ngifuna this portion. Moses ebuya entabeni. Uya engahambi ngendlela ahambe ngayo enyuka. Moses washintsha ney'nwele emhlanganweni wakhe noNkulunkulu. Wabuka ney'nwele zakhe ezibrown, wabuya ney'nwele ezigrey. Bayezweni laba babizweyo, lento yami njengamanje iqondana ngqo nalaba babizweyo. Laba babiziwe, laba bathi babiziwe uNkulunkulu. Ngicela ukubona izandla zalaba babizwe, laba esisebenza nabo ensimini. Abantu bakaNkulunkulu laba babizweyo, laba esinabo. Ngicela ukubona bafowethu nabathunywa okunye ukuthi ngibuye ngimqinise. Laba babizwe lalelani. Le nto yamshintsha uMoses, yamshintsha inwele, yamshintsha iwalk. Wabuka ngijini, wabuya hamba kancane. Usipho lakhe wambuza ukuthi uhambe kanjani. Wamsheshisa ngakaphendula, ubonile uNkulunkulu. Wathi ngakaphendula, wathi theni kuwe. Wathi ngakaphendula, wathi theni ngabantwana bakwa-Israyeli. Wabuka i-10 commandments uhlangana nale statement engisho. Laphana bathi baqoqa indaba zonke ngamaqiniso bahlanganisa neBhayibheli. Moses athi, he revealed his word in my mind. Ephendula ngakhe athi wambule izwi lakhe engqondweni yami. Wambule izwi lakhe engqondweni yami. Uma lenkazimulo ihlala njengoba ngishumayela, njengoba ngimile ngihlalisa amazulu phezulu. Deliver classes read. I deliver just a normal message. Ngiyahlalisa izulu, ngiyalakhisa isikwakho. Wena ufuna kuvuleke wamukela amazulu ahlale ukuthi ngeke usibone ukuthi izulu selihlale ngama-layers amangaki kusukela i-conference iqalile. Kodwa kusukela i-conference iqalile inkazimulo sasibuya enkonzweni yabantu abasha esontweni lami 1985 July le kwelakithi kwaZulu. Wafika uNkulunkulu wabamningi, ngicela nilalele lento engixoxayo. Wafika uNkulunkulu wabamningi. uNkulunkulu phela kawakhetha amasonto afana nathi. Nakangisonto eLuthela uNkulunkulu engena nokubona eLuthela. Ufika uNkulunkulu ekseni abefundisi bengena ngeprocession, abefundisi bakithi bangena ngeorder badluthuzeli babengena esontweni. Bangena ngeorder befundisi bakithi neprocession begqokile. Mabengena begqokile sasihlabelela unamba 37 emaculweni akithi. Masihlabelela unamba 37 lelo culo lithi umnandi ukubona abantu benkosi behleli bethandana benanhliziyoni lithe lishi inxuluma lakhiwa yibona inceku yakhululwa izono zagezo. Sathi sihlabelela leyo nto bangena nefu lasezulwini. Abefundisi bangena nefu lihle kwakuzoshumayela my father ubaba bibithenisi kwakuzoshumayela yena ngalelo la uyamazi amadoda ankulunkulu enyuka lapha phezulu. Ngangihlele eduze komngani wami uGrace wakwamwandla. uGrace yena sekhonze fake mission kodwa eseza kithi, kodwa wafika amamashu wayinikela wakhonze fake mission. Sekhuluma ngey'limi into esingayaziyo uGrace ufika nento entsha. uGrace ngambona esikhulweni ehlala phansi enaba ebhibhilisha ngey'limi ngambuka ukuthi yini le bamba nosisi lona anyuka lamadoda ethwele into yasezulwini. Wathi uyama ubaba epulpiti wasuka intuthu enyaweni zakhe yanyuka intuthu yanyuka yamemboza kwangathi kushisa impepho yayingakashisi impepho ngaleso sikhathi eLuthela. Kodwa intuthu yamrawunda enyuka naye yamranda yaze yamvala mekana shumayela kwaphuma imani emlonyeni wakhe. Pastor ngihamba nintombazane isuka lemuva ihamba phezulu amahamba abantu ibahamba phezulu igibela yaze yawushayela phansi onto sakusho ukudla komhlangano singakudlanga. Abantu bangena emabhasini bekhuluma ngesilimo ukudla kugcwele amabhodwe. Abantu bengakudlanga ukudla izulu lisivakashele lafika simboza
uhlala ibhasini lapho umndeni wami uyaphuma nomsana uthi abahlangabeza wajika wabaleka ngene ekhaya wathatha umuva wabaleka ngene ehlathini kwaze kwalalwe ngeke suku lwesibili wezinto efanayo fika midnight afika ngena nyonyo balale intatha kusaphuma baleka usuku lwesithathu wezinto efanayo uma usiyabuza ukuthi indaba esithakathi senzeni silokusibuya emhlanganweni awuhlali nathi uyasibalekela khona yini esibonileyo ngokuyembukonzweni ingani wawusivumele kahle wathi hayi mankulu aniwenzanga lutho nangisabisa manehle ebhasini wathi nehlani neyinkanyezi emabunzini enu yonke iyinkanyezi zakhanyisa ubuso wathi isebe yeyinkanyezi ngangazi ke mina ukuthi ngizohlala kanjani nani yizululela sisanga nje usogunywa layini sibuye sibuye siphume sinjaba hayi ukuthi abantu bakathixo bashintshana ngaleli pulpit wanizobuye uphume kuyilento ongaduyiyona liyahlala izulu phezu kwabantu singiyafana hayi ke ninokwami-ke ngalelo viki-ke kwakudlula kwabantu bonke sathi masifika kishini ubaba wathi ngilambile ntombi cela umphekele ukudla amphekela inqondiselele emhlanganweni amphekela ambise-ofisi ufika wathi ntombi ngidle kanjena kathi yebo baba kazi ukuthi ubona lelo kanti ukudla kuphakele etreyini wawumazi uNkulunkulu wabanjwa izulu lakulahla ingqondo yakho ngomqondo wakho uyawazi uThixo uyawazi uThixo hambe umuntu ukudlalela sona sami iplate ngibeke eceleni ibhawuni esishebo ngayibeka eceleni asiphaka amankompo amabili etreyini nasengihambisa kumfundisi ofisi ngithi akahle ngoba kuphaka ngiyakhala nyembezi hlangene namafinyila yikho into engiyaziyo ngibukela uThixo wabesivimbezele kuleya ndawo abesethi ubaba ngoba ngilambile ngizokudla athi uyakukha ukuphuza umhlolo ukuthi ngiyokulokothi la isishebele isitsha setswayi ngisithele sonke mangithi ngiyafika ekitchen nami ngiyaspontaneous isitsha setswayi si-empty ngisithulule sonke sesiyathandaza kusengakusasa athi baba ngiphekela ntombi ngethemba ukuthi ungcono namhlanje esho kade kuphuluke ekamelweni ngesisu ubusuku bonke sekuphuluke kwaze kwasithi ngingcono ngoba izulu uma uli-absorba ulibamba phela asishunyayiseka asikhonzeke funeka uqalele kade kusiswa amahubo uthi usuphumile usiyali-absorba izulu njengesibonje ulibamba izulu lokuliyikhama liyikhamela kuwe laba bantu ohleli nabo bawuza uthi hawu uNkulunkulu bangazi ukuthi kwenze njani ubuye futhi kufika enye ileyo yasezulwini ukhumbule umthandazo sibombe somthandazo sibe khona la izolo bawuza uthi hawu baba bathi yini uthi hayi akhona utho kanti ababamba amazulu lokuwaba ngiphekela ubaba kahle i-breakfast ngimamisela ngimphekela ubaba ngihambise kwami kungcono ngifuna umuntu ophilayo ekhanda ngoba wena ikhanda lakho usho ukuthi alisasebenzi baba ngiphekile athi hawu njengoba ayamsongubanga nje ngawe isigalo nje lamakhasawo phakathi esishebeni ngiphekile kodwa kwisigalo namakhasawo ngoqoqanga nokuqweqwa bengicabanga ukuthi uqweqiwe ngawuthatha ndibayalisa ngaphosa phansi nasengimnikeza uthando ubaba ngisethatha induku emfuna intombazane esontayo hayi ehlale njengami ngoba mina ngiyahlala izulu liyahlaliswa phezulu izulu njengoba uNkulunkulu akufanele ngime phambi kwakho uphume uyakade wagcina ukuzwa amazolo asezulwini kufanele masengimile phambi kwakho uzwe la isikhumbeni sakho siphendula uhlevane ulizwe izulu likwebhozi uzwe ukuthi yo uNkulunkulu uzisambatho sasezulwini ulizwe izulu libeka amanethizi lahlombe kwembathisa uzwe ukuthi nakho khona nakho embatha
Shimi. Sesiyathandaza. Akulungi mfowethu. Futhi singaphonsi ukujwayela. No. Mina ngiyacinga izulu mangihlala phansi ngimfuna